Bokajan LA constituency angkang lakhai si Dilowjan community hall along ke damtang arkoi ni phai krisir kebarni ada por phai krisia porpen a CC Center for Integrated Development mate ACID atum chepatir piponsi basket lapen jewellery kaselam seke kepi ke chengpon Mailong ACID NGO venbani yan thampen ke chepahem pu pona mailong abigel muri pensi maya thepialam thanponlo Aluhiaman pen NABARD, DDM, Bendang Air, SBI, LDM, Navin Basamutari, ACID Director, Pramila Lobo, Advocate Priya Shyam, Pastor Birsha Sahatum Chetongdun. Mai Cheng Chiaprang, Asenla pen Anam Ardom Ponsi, Chengponlo. Advocate Priya Shyam pen Skill Upgradation for Economic Empowerment aphuthak Klardak pensi Thanponlo. Lason Thak SBI, LDM Navin Basamutari penta Bank pen Kopuson ke claim pensi Ali kache palong pon thekjima aputhaksi Than Pajemi Ponlo Lason Thak NABARD DDM Bendyang Air penta Livelihood and Enterprise Development Program Jewellery Kaselam lapen Micro Enterprises Development Program Basket Kaselam Lasonia puthaksi Klardak pen Than Pajemi Ponsi Ingpu Ponlo Labang so basket kaselam seke abang nikre ke thom lapen le kasemara seke abang ke chikro jon pen nikre pho lake ningkan isi apharman pusi pachini ponthu Mayalong apor ke mehut ACID tara self help group pen sabira pen lamche paklang donsi keju nidhi khalkho pen kachitong dun atuma phanta kachoro paje ponsi mesen pen mai pajut ponlo तो हम लोग नाबार्ड के सपोर्ट के द्वारा हम लोग SHG ग्रुप फॉर्म किया है गर्पियांगलोंग में मतलब बोकाजन ब्लॉक में 150 SHG ग्रुप है वो SHG ग्रुप के लिए हम लोग तो अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं मेनली स्किल ट्रेनिंग ऑन सर्फ मेकिंग डिटर्जेंट मेकिंग हैंड वॉश मशरूम कल्टीवेशन बुक कीपिंग और वो छोड़ के अलग अलग सेलिब्रेशन में भी डोमेस्टिक वर्कर्स डे ऑन जुलाई 16 मार्च 8 वीमेंस डे और जून 12 एंटी चाइल्ड लेबर डे देन अदर देन दैट in a monthly we conduct the group meetings our leadership and communication trainings and today with the support of Assam Gawati the DDM is from Difu so he has sanctioned a project on micro enterprise development program for 13 days that is for basket making for 3 SHG groups for 30 members and the LEDP on jewellery making for 9 groups and there are 90 members for 15 days each. Bank of Financial Literacy Program or amar mane mukhyo kiba to hol ami mane jiman gaor bhitor jiman ase jiman mane ghor bilak ase jiman 18 বছৰৰ ওপৰৰ আছে হতক মানে বেংকত লিংক কৰা বলে এটা বেংক মানে যদি টাউনতে হৈ থাকে এটো মানে ইন্ডিয়াটো ডেভেলপ নহব তাৰ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টটো নহব এই কাৰণে আমি বেংক গুটে বেংক মিলি পেলাই আমি মানে আমাৰ এফৰ্টটো মানে গাঁৱৰ সাইডত আমি লৈ গৈ আছো Bokajan pen Ananterang Karbi Anglong Live